mais kasson mali bi problème min kono bi ani anga yankara mo bu yere ke femi anu be femunu fo yere la est-ce que o fla bita ñon fe ayre manga malo yakari man fo ni min sigira télé ni min sigira radio la karsa ay fi do yele ay shukunu jipo ira jgoro ko jipo ira do jgoro kasoro ma reka karamo e fouraji c'est fo chien fla ça ba ma jisoro fouraji e ko jipo ira o sigile jgoro parce que wakila kante nyon kala ma jamana inga ka machine wele ka fouraji c'est jimaso ni fen numbe ke mo nyina ma fe do be ke fo no kera jibe wa kalama hal yi juguti ga galudiya karamatu mun baraka fo bi kwa kera karsay wal juye ni gerata shukununa adama de jabora kugula ma nyina ma an kira nyina ma nyoye ni ngera ske ni ko fitinu ya ko mununa abedda aw ko milini na te ko ma te wa kalama no ko sebe mami o jamana mi ngono jamana kanga sengeta ha na nga jinnu na nga dugo nunu mbanye sabe mali sorata wa kutige masai shi siga rebel kutige ha ne wallahi ismu bembolo atte ku hali dugula atte ku hali jamanana nimi chugodom bi tumudu nyena mana bi fawli la sasa ate koronfe mo nun to yini ga duma ha tebe be ero ado were be sram ngulu nye ulu ko ka wa do du fle itika fuika ne ko ke psikula la hawla wala quwwata illa billah anga ngalo dige ndabla islam ya deme parce que amini mbeke ko mambe nga kramo korota nga maba korota mauma ye ngalo tige ki yere korota wal man ngalo tige re yena ki korota ngalo tige re ya me ki sangorota na yidu adon ngalo do yima kuma yere ngalo tige law doyde anu ni ngalo ndaw na bi wala saka an sangorota tanki yi ngalo inde ke kale re sangorota aboto yi o be passi o ngalo ku beteme o kai parce que abali ka faveur la niaye ko ngalo do doro e ma wara tay raka boda kai nabara ba dunya ta duje ne ngalo hanna bi daraja korota udu abini